teman-teman, berjumpa lagi bersama Habibi Ahmad Channel. Ayo ikuti Habibi ini teman-teman. Cari nih teman-teman di taman teman-teman. Wow, ada apa ya? Ada apa ya teman-teman di sini di taman teman-teman? Wow, di situ ada truk teman-teman. Ada truk molen sama truk ngangkat mobil sama truk beko teman-teman. Wah, kita ambil teman-teman. Wah, kita cari lagi ada apa ya? Wow, di sini ada onde-onde teman-teman. Wow, ada onde-onde teman-teman. Ada dua teman-teman, cowok sama cowok teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya? Wow, di sini ada Marsha sama boneka Squid Game teman-teman. Wow, kita ambil ya teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya? Ada apa ya teman-teman di sini di taman? Ada apa ya? Ada apa ya? Wow, di sini ada Ipin sama ondel-ondel Betawi teman-teman. Cewek teman-teman, yang cewek di atas pohon teman-teman. Ipin sama ondel-ondel teman-teman. Yuk kita ambil teman-teman. Wow, kita taruh di sini teman-teman. Wow, kita cari lagi ada apa ya? Wow, ada apa ya teman-teman? Wow, di sini ada boneka boba yang rasa coklat teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman yang jumbo teman-teman. Wow, kita taruh sini ya teman-teman. Kita cari lagi ada apa ya? Ada apa ya teman-teman? Wow, ada apa ya? Wow, di sini ada Upin sama Mickey Mouse teman-teman. Wow, kita ambil itu teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Wow, sepertinya udah banyak ya teman-teman. Dadah teman-teman, jangan lupa di subscribe dan ditonton dan di like ya teman-teman. Dadah, sampai jumpa. Dadah.